يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخوة المشاهديننا في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية مسلم لأخيه المسلم، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو النباج مكة محمد صلى الله عليه وسلم. en yetti allah ummandantedema ko kanko waɗi ko kammu laawi ko koode ɗen rewa, ko wona noon kañum kadi o waɗi e nder kammu ngun lampu jalbu ngu, o waɗi e muɗum kañum kadi lewru ngu andantedema ko hentinongu wonande yimɓe ɓen. on allah ummandantedema o waɗi jamma e ñalorma hino luutodira fi on mo faalaɗo taskade wajitoro, ko wona noon kañum kadi maɗum o faalaɗo jarnugol jarna allahu tabaraka wa taala e ɗum ɗon. ɓawo ɗon hiɗen juula e dow annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ɓen ɓe andantedema allahu tabaraka wa taala neliɓe, tawi ko ɓe fewneɓe, tawi kañum kadi ko addiɓe ko weltingol mo golli ko moƴƴi naate aljanna e jertingol waajo kala o mandanteɗo ma yeddi allahu tabaraka wa taala hare no woodi ko habbitimo immode lette. ko wonnon kañum kadi annabajon ko ɓe noddoɓe faade e laawol allahu tabaraka wa taala e ko allahu hoddiri kon, faade e laawol ngol andanteɗo ma ko hentingol. ɓawo musidɓe, mi hiwrike on hiwrango wonande julɗo ko hiwroto musidɗo mum ko aduna e hiwrango yimɓe ɓen ko aljanna, woni yo jang e kisal yo woni e moɗon. haɗa ɓawo ɗon miɗo tori nde allahu tabaraka wa taala waɗata kala konngol ngol andantedema lan wolde ɗo yo taw ko sabu makko kanko allahu tabaraka wa taala mi woni e wowile ngol ɗon konngol. mi tori nde allahu jalla wa ala ƴettata on kañum kadi waɗa on min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe gollitira. miɗo tori nde allahu jalla wa ala tawnata on e ɓen ɗon. hare ɓawɗo musidɓe, yewtere meɗen nden no yilade hande e barngal ko wiyete kon birrul walidayni, woni ɗiggal ngol nena e baba. ɗen andi la shakka wono kalma ko ɓen innirino wondanedema ɗiggal ngol nena e baba no jeeya e piiji ɓurɗi mawnude ɗe andantedema oɗo neɗɗo hino ɓatoro ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala, hino wona sabu
neɗɗo on o naata aljanna sabu ko woni ɗiggande ko nene makko e baabe makko, sabu ɗum ɗo wona sabu ko naati aljanna. hino wona sabu kañum kadi ko woni ƴaggande kon lundo nene makko e baabe makko, kanko neɗɗo ɗum ɗo no wawi wonde sabu ko naadata mo ngey ɗo yiitay. haray ko ɗum ɗon woni yewtere meɗen hande, woni birrul walidayni, ɗiggangol nene e baaba. ko waɗi noon la shakka kala aruɗo e oɗo aduna no woodi laawol ngol andanteɗe mo o rewi ha o hewti e muɗum, woni e bangal yumma ma e baabe ma. ida noon oɗo bani adama ko honɗum o duwa jonnitude nene makko e baabe makko, idan ko ɗum ɗen wonden yewtude hande so tawi allahu tabaraka wa taala no yiɗi wela. karma ko ɓen ɓe maki wo wondenedema fa inna lil walidayni makanatun kabira fil islam. wondenedema no wodani nene ma e baabe ma pilas molanaɗo ko islam on ƴetti waɗi ɓe ɗon. wondenedema min ajali dhalika ahbabtu an udhakkira nafsi wa tullab al ilm al kiram bi fadaili al ihsan ila walidayni. wo ko sabu ɗum ɗon noon kamɓe si ɓe windi ɗiɗo bindi fiyoɓe andintintawo hoore maɓɓe, ɓaawo ɗon kañum kadi andintina talibaɓe wonɓe jannguɗo ɓen, ɓaawo ɗon andintina dennanagal julɗo ko honno o duwa moƴƴorade faade e yumma makko e baabe makko musidɓe julɓe. idan noon wa tahdhiru min uqubihima fa aqulu billahi ta'ala tawfiqa. wondanedema rentina kañum kadi neɗɗo on nde o waɗata golle ha tawata ko ɗen golle wonta sabu yo o heɓu lette, sabu ko ƴaggani kon baabe makko e yumma makko. ɓe maki noon albirru ko ɗum ɗon firti ma'anahu al ihsanu wal khayru wa ta'a, bi mana ko moƴƴagol e waɗangol on togi moƴƴere ɗofto on togi, haray ko ɗum woni ɗiggangol. so ginni ko honɗum woni ɗiggere, haray koye on togi moƴƴo e nene makko, ɗofto nene makko, ko wona noon kañum kadi waɗana ɓe kañum kadi nene makko e baabe makko moƴƴere. ɗum si ɓe inni wondenedema e albirru ko min asma'illahi lhusna. so daari ko wiyete kon albirru ɗiggere, ɗum ɗon ko e inɗe allahu tabaraka wa taala mawnuɗe ɗen woni ko jeeya. ko ɗum noon so tawi allah inni en albirru li walidayni, woni yen ɗiggan nena e baaba, kalama ko ɓen arabu ɓen firtiri albirru ko ɗum woni al ihsanu wal khayru wa ta'a, ko moƴƴagol e jeeyaɗo on waɗanamo moƴƴere kañum kadi on togi ɗoftomo. ko ɗum si allahu tabaraka wa taala inni en wondanedema inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa albarru rahim. bimana fiyen faamu ko ɗum woni albarru. ɗen andin inni albarru ko min asma'illahi alhusna, ko e inde allahu tabaraka wa taala ɗe woni albarru. idan noon ko ɗum allahu inni wondanedema inna kunna min qablu, minen nde men laatino ko adi nadu'uhu meɗen torotono allahu tabaraka wa taala innahu no allahu huwa albarru, kanko woni ɗigguɗo. en yi awa idan en faamay ɗiggangol taw ko e inde allahu tabaraka wa taala ɗen woni albirru e musidɓe julɓe, innahu huwal barru rahim, kanko woni oɗo ɗigguɗo yurmotoɗo. allahu tabaraka wa taala inni innahu huwal barru ayi almuhsinu ila ibadihi, ko kanko woni moƴƴotoɗo. sen famali ko firti albarru ko on woni moƴƴotoɗo e jeeyaɓe makko ɓen, muhasinina ta'wil alqasi. mana albirru ɓe maki birru walidayni al ihsanu ila al walidayni bil qawli wal fi'li. wondenedema ko honno oɗo jeeyaɗo ɗiggirta moƴƴorto e nena makko e baabe makko, woni e jinnaɓe makko ɓendiɗo, ko yo oɗo kañum kadi ɗiggiranɓe konngol newingol, ɗiggirana ɓe kañum kadi e golle waɗde doyi e golle kañum kadi labaɗe o waɗira ɗum ɗon taqarruban ila allahi ta'ala bi birri lwalidayni wasilati rabbil alamin. woni on togi waɗira ɗum ɗon sabu yottagol e ɗiggere allahu tabaraka wa taala e yottagol ɗoftagol allahu jalla wala ko yamiri kon.
بماكي ووندني دمو أوصانا الله تعالى في كثير من الآيات. الله تبارك وتعالى وسيكين آية هيود أودو قرآن الكريم في ديغان نين من باب من كوانون كنون كدي وصوف ذكر بعدها منها. قال الله تعالى سنداري الله جل وعلا إن وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله إني روي يمم هنو روي الله تبارك وتعالى وأعبدوا الله rewe Allah on wala tushriku bihi shay'an ko satti wonon halon kafanali Allah tabaraka wa ta'ala hay e hunde bawdon kanyun kadi wa bil walidaini ihsanan nene mon e babe mon moƴƴe e mabbe woni wadanebe moƴƴere I wallah ko wadi goddo wawata hebude moƴƴere kanko e yimbe ben sendande moƴƴere kanko e robe makko ben sendande moƴƴere kanko e weldibe makko ben sendande moƴƴere tawa yumma makko ala suude babe makko ala andude fiinde moƴƴere dandantede mo jogiti idan don on tumasi haray o moƴƴali wongol biddo be makino wondenede ma fi hadhihi al-ayati al-mubaraka qarrana subhanahu ad-da'watu ila at-tauhid bi birri walidain en yika e odo aya Allah tabaraka wa taala o cinkindiri diggangol al yummama e babe ma Allah on cinkiniri dum don e noddangol faade e lawol Allah tabaraka wa taala ngol woni e lawol wietego tawhid hara on tagi shirkanade Allah hay e hunde Allah on cinkindiri ngal gollal don e diggangol yummama e babe mada ko dum inni wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayn ihsana o addi waw al atfu o yinika hedo den wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa oyi o addi atfu rewe Allah tabaraka wa taala haron shirkanale ma e hunde wa e yumma mon enene mon woni yumma mon e babe mon ihsanan moƴƴe e mabbe ko do wari sendari wonde nedem Allah tabaraka wa taala inni aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Allah tabaraka wa taala inni jarnelan min Allah tabaraka wa taala jarnon kanyun kadi jinnabe modon bendido jarnon nena mon e babe modon weltano don be kala wo moƴƴereji ko be fejjide modon aywa nam imma taw be gurdal walla tawali be gurdal hare duumo innugol rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira jomi an yurme nenan e babe ngan wala be yurmorano wono be yurmorilan non pakun yagalan hibe dankolan woni rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. ari e qissa mo andantede ma annabi Musa alayhi salatu wassalam kambe den andi be hewuno e yewtudugol Allah tabaraka wa ta'ala jande go annabi Musa e der ko woni yewtudude Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa inni ene Allah on lam fala ya hollan wondido angon ko aljanna anyo Allah tabaraka wa ta'ala. Allah inni ene Musa ko dun ton faala o wi nam ko dun tumi faala anyo Allah hollan ko hombo woni wondido angon ko aljanna. Allah inni ndare o da nokku sandari o da nokku suka go yalte don joni si on suka yalti hare andu ko do suka woni rafiquka fil janna ko do suka woni wondido mada ko aljanna. ene musibbe ko hombo woni o suka ko hondum gollayno ta tawi o suka ko kanko annabi Musa wondata ko aljanna hedode musibbe julbe. annabi Musa be yalti be yi suka on be iwtiri bawo suka fiyo be humpido ko hondum o suka woni e gollude ha kambe be wawali be wawi kan wondude o do suka ko aljanna dum no ngaldeni be humpa dum don be hibe iwtira bawo suka on hibe jokkito suka on kono be la yiwde suka on golla ngal andantede ma ino hawni be ha hara ko dum do suka natir aljanna be ari be ene suka tigi on mi ari ko maada mi do humpa andude wonda nede makko gollal hongal wonda e gollude bay mi yima do conci maadi no kani no burida non fayda goddo kontatama ko e hunde na haye hunde joni no an
ko an woni hombo tigi on, ko hondu wonda gollude ha Allahu tabaraka wa taala inni ko hange mi hawte kalde ko nder aljanna e nokku goto. So ko inni dey min dey mala gollude gollal hay e gotal ko woni sabu onon yo annabi Musa tawata ko min e modon hawtata ko aljanna, ko mido andino mido wala gollal gotal woni simi juudi tewu ngun tewu don mi nyamatangu ko mi aru mi bannana yumma an mi longina nena nyama habe hara si nena ngayni nyamude habe hari nena ko be bantata kongol binna ayo Allahu tabaraka wa taala mido torima ya wadu biddo an odo rafiqu Musa fil janna wala nan o biddo an wondido annabi Musa ko nder aljanna. Subhanallah, eni ko fi honno odo suka o wondiri e annabi Musa ko nder aljanna musibbe. Ene o ƴagganno yumma makko o waye, o ƴagganno baabe makko o waye. Kala won Allahu tabaraka wa taala jarribori mawɓe ma ɓen e maɗa hare an feere o ala ko ya iwtirtum ɓaawo maɓɓe ɗoftoɗaɓe fiya wawu heɓude aljanna on e ɓen ɗon yo musidɓe julɓe. Ko ɗum Allahu tabaraka wa taala inna en e ayaje goo wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. داري الله تبارك وتعالى وإني وندنيدما jomi maada o nyaawi, jomi maada ebbi wondanedema waton rew hay e goto si wona nene mon e baabe modon. Honno kan Allahu tabaraka taala inni wondanedema jomirawon o nyaawi o ebbi wata on rew hay e goto si wona kanko Allahu tabaraka wa taala. Nene mon e baabe modon moƴƴi e mabbe si ari non e waktu mo andantede mabbe do be nawyugol hewtitike gote be do hare non dey wonda nedema si tawi ko nenema ati walla ko baabe ma wonda nedam si gote be do towugol duubi hewtitike be aw kilahuma madum be do fop nenama e baabe ma nawyidi e maada be maki wo wonnedema fala taqul lahuma uffin ko satti wodey wata innu wus modon, wata innu mor modon, wata innu nenama innama Mamadou ariso nando inna hare ayni wus modon ay wadam Allah inni fala taqul lahuma uffin wata wola nenema wus wata innu be mor wata wola be hayye kongol sibe inni arwada Allah inni fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wata nyaadambe dey wolambe kongol labangol wolanabe kongol teddugol jippina gabitanji maɗin e hakkunde ma e ɓeɗo jippina hoorema hara mawnintinaki a townali hoore maɗa e dow yeeso ma e baba ma e dow yeeso yumma ma e babe ma wondanedema kañum kadi yurmeɗaɓe an yo oɗo woni min rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. dumoɗa e toronogol ɓe Allah on yurmenenan e babe ngan wala be yurmonnolan no sanga nde mi wonno payku. Allah inni jomi modon ɓuri andude konko woni pittali modon si tawi onon on laatike ko on moƴƴuɓe andede Allahu tabaraka wa taala o sifitorike e ɓeɗo tuboɓe ruttito e lawa makko kanko Allahu jalla wala ko o yafotoɓe golle ko ɓe woni e wadde kon. Tandari wa qala subhanahu wa ta'ala wa wassayna al insana biwalidayhi husna. Allahu inni wasiyike faade bani adama on e nene makko e baabe makko yo o moƴƴo e maɓɓe. Ndaren oya qissa oya sahabajo mandantedema o rondike yumma makko itti ɓe Iraq himo bambi ɓe o ari ko suudu Kaaba o bambi nene makko o wangini ɓe suudu Kaaba ndu laabi jeɗɗi
o yehi Safa e Marwa laabi jeɗɗi ha o gayni hajjungu nene makko tippade teppere hay e wotere ko leydi ɓay o gayni o ari o inni ene Omar ene ngal gollal an komi waɗani ɗo yumma an e on yi'i mi yoɓiti yumma an ko ɓe waɗaninmi kon. Omar inni subhanallah, kako Abdallah ibn Omar o inni subhanallah, ya andu hay muusendi ko muusi nenama ɓure fanɗude nde ɓe jibintama a yoɓitali ɓe tawa. ta tawino o mo bambi nene makko e hajju e muusude wangagol suudu Kaaba ndu yahugol Safa e Marwa woni bayna alamatayni ko foruji ɗi wonɗon veteji ɗin ɗiɗi yaha ara o hino bambi yumma makko o ara inna ene yarle mi yoɓiti nene an e seeɗa ko ɓe waɗaninmi. O inni a yoɓitali yumma ma hay muuseni ɓurgum fandude ko muusunoɓe sangade ɓe wonnoma e jibinde an yo sahabajo malum an yo tabi'inajo. idan musidɓe ko ɗum se ndaari qala al imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala amara allahu ta'ala ibada. imam ibnu kathir ɓe maki wo allahu tabaraka wa ta'ala yamiri jeyaɓe ɓen yoɓe ɗiggan yumma maɓɓe baɓe maɓɓe ɓawo ɗon kañum kadi allahu tabaraka wa ta'ala lerɗini ɓe yoɓe duumo e wotingol allahu tabaraka wa ta'ala ɓawo ɗon kañum kadi yoɓe andu ɗiggangol yumma e nene maɓɓe ko ɗum woni sabu koɓe wodinta islam o wala huma alayhi ghayatun wondanere mo ɗum ɗo no wodani fandanduye ko Allah on fandiye muɗum ko yo bani adam ko yo moƴƴo yumma makko ɓe maki fal walidu bil infaqi babirawo on duwa nafkugol ɓiɓɓe ɓen wal walida bil isfaqi ko nene on duwa yurmegol ɓannita danko ɓiɓɓe ɓen hare ko tafsir ibnu kathir ngollon konngol iwri ɓe maki o biru walidaini min sifatil anbiya ɗiggangol nene e baba no jeeya e sifaji ɓeeɗo kandenteɗema annabaɓen hino andirano. qala ta'ala allahu inni ya yahya wonde nedem allahu wolani en an yahya bun zakariya sallallahu alayhima wa sallam. allahu humpiti e nga e yahya ɓiɗɗo zakariya on. allahu inni ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu hukma sabiya. dare allah inni kan yo yahya ƴettu deftere nde mi jonnuma nde jogitorande hoore doole jogitorande kañum kadi allahu inni men okkori oɗo ñeñƴal min okkorimo annabankaku ngu tawi ko payku ɓawoɗon wa hananan min ladunna tawi annabi yahya ko newaniɗo men o sattana men jikku wa zakatan ko ittowo zakka wa kana taqiya yahya har ko hulunoɗo allahu tabaraka wa taala allahu inni honɗum wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya yahya ko ɗiggannoɗo nene makko e baabe makko o ƴagganano yumma makko e baabe makko si tawi annabaɓe ɓen no ɗigganno nene mum e baabe muɗum ƴagganano ɓe ko honno non e an o suka ko honno non e an o jiwo a jangoyay haronka arta nene ma inna lawɓange wiyaɗa ronki sagginange wiyaɗa ronki ƴogange wiyaɗa ronki an o suka ko honɗum ma pimma si tawi a jombaali mbuɗum kum heɓuɗa o juɓɓe no sendude mbuɗi heɓuɗa o kompole no sendude mbuɗɗi heɓuɗa o senno sendude e paɗe e ko ɓornotoɗa yalta yeggita nene maɗa ta tawi en yii annabaɓe ɓen ko honɗum allahu tabaraka wa ta'ala mantiri ɓe allah wonko innino wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ko ɗiggannoɗo yumma makko e baabe makko o laatanoki dundarankejo kono yedda allahu tabaraka wa ta'ala. idan musidɗo julɗo arten e yurmingol nene meɗen arten e yurmingol baabe meɗen i wallahi annabajon alayhi salatu wassalam ɓe maaki khayri perdi on mo andantede ma o tawama e gurdal yumma makko ma o hewtitike gurdal baabe makko o heɓali aljanna i wallah
i wallah wurida enene ma ronka gollude ko naadama aljanna haray ko an waɗi wurida e baabe maɗa ronka gollude ko naadama aljanna haray ko an waɗi kono noon hiɗen andintina kañum kadi baabiraɓe ɓen neniraɓe ɓen wota en faamu wonde nedema ɓiɗɗo an on barkitu komo addude jawdi ɓiɗɗo an on o barkitu oɗo himo mari otoje ɓiɗɗo an on o barkitu himo darnanimi galleji ɓiɗɗo an on o barkitu himo waɗini o waye haray ɗon kañum kadi baabiraɓe ɓen koyeɓe faamu ɓiɗɗo ma moƴƴo on koko abdallah waɗa honno Zainul Abidin ɓe jogitino ɓiɗɗo goto on ari inni baba hiɗon laami ngol laamu ɗo mi yeggiti on qissa seeɗa wonnedema noon o ari o waaji baabe makko ha mawɗo on welti inni mi yetti Allahu tabaraka wa taala ko itti ko keeci an on mono wolanammi gonga fi wata mi naato yiite fi yo mi naato aljanna awa andintine mawɓe ɓen ɓiɗɗo ma moƴƴo on ko o wallitoɗoma hewtoya ko aljanna wona wallowoma jonnama jawle fi kala joni cheytane labinino wondenedemo mo ala jawdi ni on ko ɓiɗɗo huɗaɗo on marɗo jawdi ni ko ɓiɗɗo barkuɗo on ta tawi wallahi Allahu tabaraka wa taala inni jonnede jawdi ko jarrabuye fannede jawdi ko jarrabuye jangin Qur'anul Karim law inni فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني أما بني آدم ستوي الله تبارك وتعالى جربكم أكريم فونتنيم o yi ko Allah inun oyto wa mahattu lahu tamhida mi fontani mo e jawdi okkuri mo jawdi haandi heewino oɗo honnugo wiyata fa yaqulu rabbi akramani koyo innu he joomi an o teddinilan joomi an no yiɗinmi Allah o innino wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani amma no si tawi jalla wa ala jarribike o suka Allah o jarribike o jiwo o ala mbuudi o ala feere koyo innu Allahu tabaraka wa taala jasinilan Allah o hoynilan Allah o yiɗala min komi huɗaɗo te tawi anden jonnede jawdi ko jarrabuye fannede jawdi ko jarrabuye yehen daare nde nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe yehi ko aljanna ɓe ndaari aljanna o ɓe yehi ko yiite ɓe visite yiite nge ɓay annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe arti ko honɗum ɓe wi'i ɓe wonnedema ittalatu fi nnari fara'aytu aktharaha annisa wal agniya wondenedema mi yehi ko yiite mi tawi ko ɓuri ɗuuɗude ko nde yiite ko rewɓe ɓen e joomiraɓe jawle ɗen ɗen andi tabiti e hadis wondenedema o neɗɗo mo andantedema o alano feere o neɗɗo wiyeteɗo ko huɗalo ko anna ɗo tampunoɗo o wakkili o weldi Allahu tabaraka wa taala o walimayi ɓe wiyetenoɓe ko barkuɓe sabu jawle maɓɓe ɓe wiyetenoɓe ko ɓe ɗo woni wakkiliɓe ɓen sabu jawle maɓɓe ɓe yimɓe ɓen fof faaleteno wawde sifa maɓɓe ɓeɗo ñalade dargal si ɓe naatoyi ko aljanna ko adi tampuɓe ɓen tawo ɓe naatoye ko nder aljanna ɓe ñiiɓa ko nder aljanna duuɓi 40 ɓaawo ɗon noon jon jawle ɗen fuɗɗo naatude ko aljanna musidɗo hitande laakara ɗandi ko duuɓi jolu aduna ɗo ko duuɓi wulure hika si tawi tampunoɗo on ko aduna o wonoye ko nder aljanna duuɓi jelu duuɓi 40 to tawi hitande wootere aduna ko duuɓi hitande wotere laakara ko duuɓi wulure aduna to tawi noon ɓe wiyanoɓe ɓe ala feere ko huɗaɓe ɓe barkali ɓe wono yeyi ko nder aljanna duuɓi 40 si towononoɓe ɓe yiɗanoɓe ɓe sabu jawle ɗen ɓen ɗon noon naata ko nder aljanna i wallahi haare no hurɓini ndaren qarun kanko ɓurno jogogol jawdi ka kono ɓe annabi Musa ari innimo kanyo qarun wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ɗaɓɓir ko Allahu tabaraka wa taala arkisuma ko galle lakara ndi jawdima Allah o on jarribima ko yo ndaɗo ko honto ukkatande joni noon miɗo tindinama wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah
jaɓɓir koko allahu okkirma ɗo galle ɗen ko aljanna o ini honɗum innama utitu ala ilmin indi ko fof wolta kon fen ɗo koye ɓiira wicca mi heɓiri ndi jawdi an ɗum wowletake ɓiira wicca awa seede mum ko darɗa ɗon ɓiiri wicca dara si 500 wuro yalta ɗon ɓiiru dara he hunde yaltata idan jawdi ndi wonɗa heɓde ni ko allah wonma jonnude no jarribo ma kono ɓayi oɗo ko raɓɓiɗingol e qissa qaruna ɓayi o jaɓali allah ini fa khasafna bihi wa bidarihi l arda subhanallah min mutinimo kanko wo e galleji makko ɗi wo e jawndin fof min udditi leydi ndi min mutinimo nder ton nelaɗo maaki wo innahu la jaljal ila qiyami sa'a o seerata himo muta ha darnga daro o idan oɗo ko ni ko yo mutu o dumoroni ha darngal ngal e hewta so ndaari allahu jalla wala no humpiten kañum kadi ga e isa ɓawo nde andenteɗemo en andino annabi yahya ko ɗiggannoɓe yumma maɓɓe e baabe maɓɓe enen kadi wakkilo ɗen ɗigganen yumma men e baabe meɗen hattide e wawgol men wa qala subhanahu wa ta'ala an isa ibnu maryam alayhi salam qala inni abdullahi ataniya alkitaba wa ja'alani nabiyya isa inni min komi jeyaɗo allahu tabaraka wa taala allah on jonnilan deftere injil o waɗilan komi annabajo wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya allah o waɗi fiyan komi barkinaɗo nokku kala komi woni allahu tabaraka wa taala wasiyilan yomi juulu yomi ittu zakka fondaneɗomo lan wuuri wa barran o yi wa awsani bil birri allah won kañum kadi wasiyilan yomi ɗiggan bi walidati e yumma an sabu kamɓe ɓe alano baaba ko ɗum hadisi ɓe inna bi walidayya ɓe inni bi walidati koyemi ɗiggan yumma an walam yaj'alni jabbaran shaqiyan allah on waɗalilan komi dundarankejo markisaɗo ko yen andu kala ƴaggonowo yumma makko e baabe makko ko dundarankejo kañum kadi ko markisaɗo allah on kañum kadi hino humpita en ma annabajo on alayhi salatu wassalam no humpita en ga e ɗiggangol yumma e baba hadis on ko fillima ko al-Bukhari e Muslim mantede mo ƴettama an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qultu ya rasulallahi ayyul amal afdal qala as-salatu fi miqatiha ala miqatiha qultu thumma ay qala thumma ay qala birru walidaini qala qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillahi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tandari oɗo hadith oɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wi wo ñande go mari mi tawi annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tooli min ene annabajo on ko gollal hongal allahu tabaraka wa taala ɓuri yiɗude ko dow leydi ɗo annabajo maaki gollal ngal allahu tabaraka wa taala ɓuri yiɗude ko dow leydi ɗo ko nde on tegi ɗigganta ko nde on tegi juulata julde nden e waktuji muɗum on o inni mi inni on tumasi honɗum ɓe maaki ko nde on tegi ɗigganta yumma mum e baabe muɗum hala o ƴagganali ɓe wo mi inni on tumasi honɗum wo annabajo on maaki waɗugol jihadi e laawol allahu tabaraka wa taala ari hadith mandantede bak imam Muslim fillimo hay joni on ɗon hino iwi an Abdullah ibn Umar bun al-As qala aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya aba ubayda ma ɗum faqala ubayi'uka ala al-jihadi ubayi'uka ala al-hijrati wa jihadi abtaghi al-ajra min Allah on tumasi qala fahal min walidayka ahadun hayy qala na'am bal kilahuma qala fabtaghi al-ajra min Allah qala na'am qala farji' ila walidayka fa ahsin ila walidika fa ahsin suhbatahuma rawahu Muslim.
oɗo hadith o ƴettama o ɗowiyeteɗo Abdullahi ibn Umar ibn al-As o inni wo suka goto arno tawi annabajo sallallahu alaihi wasallam o inni annabajo fonte jungo moɗon go mi yeyodira e moɗon wonde nedema mi yaltay mi waɗa hijra ko wonnon kañum kadi mi yaltay mi waɗa jihadi fi Allah on tumasi annabajo inni ene suka nenirma e baben ma no woodi goto e mabɓe wuruɓe o inni inam kamɓe ɗiɗon no hiɓe wuuri nene an wo baben an wo no wuuri annabajo landitimo ene ko baraji wonɗa e ɗaɓɓude o wi nam annabajo maki awa yilto yaha ɗiggana yumma ma e baben ma wallitoɗaɓe ko ɗon aljanna ma on woni eywa nam ko honɗo no wiwɗen e ɓe sukaɓe yaha ɓe duuɓi leyɗe ma yaha ɓe duuɓi acca yumma mum ko fulawa ɓe humpodira hoore kara han donnantaɓe yeƴƴitota ko fi babe mum yeƴƴitota ko fi nene mum e hoore mum kadi hara hino jogiti feere wallitota ko ɓe ɓannitota ɓeɗo takku muɗum walloɓe wallitoɓe hattide wawugol idan en yi oɗo ko addimo ko waɗugo jihad nilaɗo landimo yumma ma e babe ma no wuuri o inni inam ɓe wuuri ɓe inni awa ruttita waɗa jihadi e ɓeɗo ɗiɗo yahu wallitoɗa yumma ma e babe maɗa ɓe maki fa fihima fa jahid yahu e ɓeɗo ɗiɗo waɗa jihad ari hadith mananteɗo mo rawahu shaykhaini an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala jaa rajul ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fasta'adhanahu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid rawahu Bukhari ko wono non kanyum kadi nyande go kadi harana o suka kadi suka go ari kadi inni annabajo mido ari o newnana mi wada jihadi lam faala yawde mi mayo e lawol Allah lam faala warda be heferabe tampini julbe be bin he accini alama ko no duudi ene babe ma enene ma no wuri o hinam nena nge babe ngan no wuri bini awruttito yahu wallitoɗa nene ma e babe ma fa fihima fajahide maɗum fa fihima fajahid yaw e nene ma e babe ma tinnoɗa ɗon heɓe ɗon aljanna ma on na aljanna tum falla hi na fala mayde nata aljanna hi yahu nene ma e babe ma no ɗon yahu wallaɓe haɗa ya andu aljanna ma on a timmini idan musidɓe julɓe wakkilo ɗen fonde nedema eno wawirɗen noon e mbawdi noon no wakkilorta ɗen wawugol walitogol ɓe mawɓe meɗen si feere en ala eten etoɗen ɗatanen baben men ɗatanen nene men ha ɓe sikka ɓe heɓata ɓiɗɗowa maɗa si baben ma no mari ɓiɓɓe temedere eto wona ɓurɗo ɗigguɗe on si nene ma no mari ɓiɓɓe temedere eto wona ɓurɗo ɓe ɗiggande on ɓurɗo wadde doy on aywa nam wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun koye ɗum ɗo ɓurodireɓe ɓen ɓurodirta hare musidɓe julɓe koye wakkilo ɓurodiren e ɗum ɗo hade so daari ari e hadith mandanteɗe mo rawahu muslim an abi hurayra qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yajuzu waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutiqahu wonde nedema hay e goto wawata woni ɓiɗɗo goto wawata eɓɓude yoɓitugol nene mum ma baben mum koɓe waɗani ɗum e aduna si hara wona a taw baben ma ko maccuɗo hiɓe nanga hiɓe gollinede hiɓe yanga hiɓe tampina soda baben ma ittaɓe e maccugan kagu soda nene ma ittaɓe horɗo yagal ngal mo soruɗa wo sottuɗa innaɓe hande kadi on liibi on hettenike hoore moɗon haray on ɗon on a yoɓitimo ene ko homba e meɗen tawi babe mum ko maccuɗo soodi ko homba e meɗen tawi yumma mum ko hoccuɗo soodiɓe ha sottani ɓe idan enen en heɓal taw ɓurkum fanɗude ko wi'en en yoɓi nene men ma en yoɓiti babe men idan musidɓe julɓe se en alaɗi ko okkoren ɓe duwanoɗen ɓe
weltanoɗen ɓe wala tansa'ul fadla baynakum wata en yeggitiniral ɓurangal hakkundeji meɗen si babe ma hande fayi e dow maɗa wata yeggito hanki ɓe no wallitima e ande ma ha ɗum ɗon wona sabu yeddaɓe hande si nene ma fayi e dow ma hanki wa hande kan wata yeggito hanki ɓe no wallitino fiya fayuɓe hande hare musidɗo julɗo ko etiɗen wo wallitiɗe yumma men wo ɗatanɗe yumma men wo wallahi hare ko ɗum ɗon woni ko islam on woni ko ɗaɓɓiri en hare sen daari ari hadis kañum kadi hay joni monanteɗema ko rawu Abu Dawuda an Abi Sa'adin خضري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك أحد باليمن ونياندغو أولو حديث أجتام أن أبي سعيد الخضري وماكي وغوركو نياندغو أو إونو وفيري أن باجو صلى الله عليه وسلم ويوي نوكو وقدو دارو تايبه أن باجو إني إني كو إيودا تون hida acciton goto yumma ma e babe ma wurbe o inni wonnede ma qala abi qala wonnede ma ka annabajo inni muhallaka ahadun bil yamani qala abawani qala adhin laka qala la qala irji ilayhuma fasta'dhinhuma o do ko sokago o ari o iwi nokku wodduɗo ari o tawi annabajo sallallahu alaihi wasallam ninalo lam faala wondude moɗon mi yaha jihadi mi duumo mi wallito e moɗon nelalo maki ene babe ma e nene ma no wuuri o inni nam nenange babe ngan no wuuri ɓe inni ene nene ma e babe ma newnanimo ya aruɗo o inni o waye nenange babe ngan newnalilan yomi aru ko jihad ɓi nawruttito kisan yahu takko nena ma e babe ma dankoɗaɓe ko ɗon aljanna ma on heɓoto subhanallah nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe ruttita oɗo suka yo selu jihad wallitagol kaɗo islam yo yahu o ɗofto nena makko e babe makko kono ko sartuno si tawi ko ɓe julɓe si tawi na julɓe a duñinota ko ɓe ɗon e fi yahugol wallito islam on haɗa musidɓe julɓe ko ɗum karon ɓeɗo ceernoɓe ɓeyti ɗon waɗugol ta'liqan ala alhadith woni irji ilayhima fasta'dhinhuma fa in adhana laka fahajir wa illa fabarrahuma ayi siɓe newnanima feru siɓe newnanalima ɗiggamɓe nokku goto oɗo ko rawahu Abu Dawud sellin hadith on Albani rahimahullahu jalla wala sen daari ari hadith go kañum kadi monantedema rawa ibnu Majah an Jabir ibn Abdullahi anna rajulan qala ya rasulallahi inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaja ya'khudha mali faqala anta wa maluka li abika wondanede ma oɗo gorko go oɗo inni nelaɗo lammari ɓiɗɗo lammari jawdi babe ganno faala arde e ƴetta jawdani seeɗa nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam makkanimo an e jawdi ma ndin fof ko baɓe ma jeeyi koɓe ƴetti wo wona ella kono noon karama ko ɓe no wallini sartiji e muɗum ko andentedema hino e ɗin sartiji wota baba on ƴettu mi tañi tun ɓe waɗi sartiji jeego e fi muɗum si babirawo no faala ƴettude jawdi ɓiɗɗo on simi fayali karama ko ɓen hino waɗi ɗum noon sartiji jeego kono en wowla sartiji komi anditi ko hino e majji woni wata mawɗo on ƴettu jawdi ndin ɓawo ɗon danantere makko ɓe ƴettu jawdi oɗo ɓiɗɗo okka o ɓiɗɗo to si tawi ko ɗum ɗon hare sellata ko mawɗo on ƴetta jawdi ɓiɗɗo on walla aa mawɗo no nawni nawnare nandantedema no hulana ɓe maye woni walla ɓiɗɗo on no nawni nawnare nde andita no tañƴina o maye woni idan ɗon mawɓe sellantaɓe koɓe ƴetta jawdi on ɗon ndin ko waɗi noon jawdi ndin feeno ɗon ko ronoɓe ɓen jeeyi jawdi ndin kamɓe kadi koye ronoɓe ɓen koyoɓe habbi to geɓal maɓɓe ngal si tawi noon mo selli no sellana ɓe ƴettugol si tawi kañum kadi hino e sartiji ɗin kadi hara ɓe lornata ɓiɗɗo on si ɓe ƴetti kadi
idan non ɗum ɗo fof no woodi laawol ngol andantedema islam on hino walliniri fiyo ɗum wawa yuɓɓade tawata wonaali ɓiɗɗo on ko heɓoto e nene muɗum wonaali ɓiɗɗo on ko heɓoto e baabe muɗum wonaali kañum kadi baaben on wo ɓiɗɗo on wo ko heɓoto e ɓiɗɗo on ɗum se ndaari wonedema qala al imamu tahawi rahimahullahu taala qala fariqun min al ulama haɗayno musidɓe julɓe oɗo en feƴƴemo wa illa ɓe yewtiɗo yewtireji hewɗi woni wonde nedema fayɗen yewti ɗum ɗo ko sarti ko honno babirawo on sellirantamo nde o ƴettata jawdi oɗo ɓiɗɗo haray ko ɗum ɗon ɓe wonno en e yewtitande yewtude ɗon seeɗa e muɗum se ndaari ko wonnon kañum kadi wa ajaba al ulama'u ma ɗum qala al imam rahimahullahu taala wa amma ta'khiru fi l ajali fa fihi su'alun mashhurun wa huwa anna al ajala aywa namna on hadis ari hadith man tedema ko imam muslim fillimo an anas ibn malik qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man sarrahu an yubtisa alayhi rizqahu aw yunsa fi atharihi falyasir rahimahu subhanallah nelaɗon alayhi salatu wassalam maki kala on mo andantedema no faalande allahu tabaraka wa taala juut ɓeydantamo balɗe makko ɗen juutugol woni juutnanamo balɗe ɗen allahu tabaraka wa taala yaññanamo arkise on wondaynedema yo moƴƴo e yo jokko enɗam makko an hara enɗam ɗan noon ala ko ɓuri mawnude enɗam ma ha hewti nenema e baabe ma ya jokko ɗum ɗo si a jokkike ya wawu faamude wondanedema an duuɓi ma ɗin ɓeydete arkise ma on yaññete karama ko ɓen noon ɓe maaki wondanedema ene allahu tabaraka wa taala windino arkise on o gaynino allahu tabaraka wa taala windino ko duuɓijol o wurata o mayata ene ɗum ɗo ko honno ɓeydorto awa e oɗo hadis ɓe indino wondanedema ko honno ɗum ɗon ɓeydorto allahu tabaraka wa taala waɗay barke e gurdal oɗo ngal allahu tabaraka wa taala kañum kadi waɗa barki e golle ko woni e golde kon allahu tabaraka wa taala waɗa barki e jawdi ko heɓi kon hara kanko si kalkilama no o feƴƴiniri noon eno o yaari noon nanday wo neɗɗo mo andantedema oɗo wuuri duuɓi temedere tawa ko duuɓi 4 o wuuri jawdi ko heɓi kon allah waɗa barki ha o naada jawdi ndin fof ko welata allahu tabaraka wa taala ɓawoɗon hala so maayi ko fowtiɗo ko ɗum karamo ko ɓen firtiri on ɗon hadis yo musidɓe julɓe idan noon ko yen andu tun wondanedema ko wiyete ɗiggal ngol yumma men e baabe meɗen en alawa ɗum ɗo musidɓe julɓe enen ɓeɗo sukaɓe wakkilo ɗen ruttitoɗen arten e ngol laawol ngol andantedema yoga e men heno woni e muɗum woni welsindagol fiɓe mawɓe meɗen i wallahi en alawa ɓe ndaaro si neɗɗo fonti juuɗe allah on okkora hunde kaari wanna waɗana si o duwanaki nene makko e baba makko duwa makko on hay feƴƴetaɗo sakko hewta ko allah on ene ɓe fiiɓe fanɗu ka fiiɓe teddu fiiɓe ɓe teddu keɗen yiyali oya sahabajo arnoɗo inni ene annabajo on miɗo humpa yon wowlana ko hombo mi ɓurata moƴƴade yimɓe ɓen nelaɗo maki ummuka nene ma ɓurata moƴƴade o inni summa man on tuma hombo ɓe inni nene ma kadi summa ummuka on tuma nene ma kadi o inni ene nelaɗo kadi summa man hombo kadi ɓe maki ummuka nene ma kadi ha timmi laabi 3 o inni nelaɗo summa man hombo kadi mi moƴƴoto ɓe inni summa abuka on tumasi abaka moƴƴo e baabe maɗa yi woɓɓe noon ƴettawɗo hadis inna sa heeɓi 20 000 joni baabe ma 5 000 nene ma 15 000 mais woto en yeggitu gollal mawnungal ngal baaba on wonnoma e gollande i wallah woto en yeggitu baabe ma ha ko hewtuɗa fayda ko ɓe hoore e binde i wallah
conci maɗin iɓe ñande heɓaɗa ko wonɗa e yangade kon, ko wonɗa e ñamude kon, ko wonɗa e yarde kon. ɗum ɗo fof allahu tabaraka wa taala hino rewnude e jungo baben ma ɓe. si a ñamali hakkilɓe deƴƴata, si a yarali hakkilɓe deƴƴata, si a holali hakkilɓe deƴƴata. hiɓe wakkili yoɓe weele an fiya haaru, hiɓe wakkili yoɓe ronku fi an kadi ya foto, hiɓe wakkili okkudema koɓe jogiti kon fof fi an ya wonu neɗɗo tedduɗo, hiɓe wakkili jasude fi an ya teddu, hiɓe wakkili waɗude kala wo hunde nde andanteɗam islam o lundaki ɗum ɗon fi an yo fima yo yaaru yeeso yo ɓiɗɗo. woten yeggito fi ɓe mawɓe meɗen tentini noon kañum kadi baɓe men. aywa nam nene men noon ɓe andanteɗe ma ɓe anñi ñamete moɓe ɓuuri yiɗude sabu maɗa. nene ma reedu muusiɓe jemma peetu sabu maɗa. nene ma bargol ɓurgol ɓe weldegol mettitiriɓe sabu maɗa. nene ma bambima hiɓe rondi, nene ma bambima hiɓe rondi, nene ma siɓe saggine hiɓe sowima, nene ma siɓe yahude hiɓe sowima, siɓe yahude e ɓuuɓol hiɓe wonde maɗa, siɓe memminade e kala hunde, siɓe woppude nene ma no wonde maɗa. wota yeggitu ayyo suka nene ma woni hakkunde gurdal e mayde sabu maɗa. nene ma woni neɗɗo lowɗo ronkuɗo tawi wawana hay e hunde tawi ko sabu maɗa fiya aru aduna. wota yeggitu nene ma ñande jibinaɗa ɓe cikki yitere nden e ma musidi ni fof ɓe yeggitay sabu maɗa. musidɗo ko honɗum wallitotoɗen e ɓeɗo mawɓe meɗen, ko honɗum wallitotoɗen e ɓeɗo mawɓe meɗen. idal musidɓe anden wondanede ma mawɓe meɗen ɓen en ala ko yoɓiten ɓeɗo. hare noon waktu meɗen on yoni heɗen wawi darude inchallahu jalla wala no rawnoroɗen e ndeɗo jonde. hare noon koyen andin tuntum enen ɓe sukaɓe e ɓe juuɓe en ala wanene meɗen, en ala kañum kadi wa baba meɗen. musidɓe hay ƴettuɗen kala wo hunde ko jogitiɗen jonnuɗen ɓe ko yen andu en fuɗɗaki taw hay e hunde e wallitagol ɓe. wallah nelaɗon ko ɗum makaden raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun kina rukama, kina rukama, kina rukama. goto kala humpa ko hombo, goto kala humpa ko hombo. nelaɗo ko hombo woni o ɓe maki man adaraka walidayhi, ko on hewditiɗo babe makko e nene makko e gurdal to tawi o wawali natude aljanna. idal musidɓe anditen tun wondanede ma en ala ko heɓen aljanna meɗen si wona e ley koyɗe ɓeɗo. an debbo on aljanna ma on noko ley koyɗe modima aywanam, kono wona fi ɗum a ɗoftata ko yummama e babe ma. tentini non an oɗo suka aljanna ma on noko ley koyɗe yummama marɗa feere wo a ala feere wo hino waɗɗima nde ɗoftoɗa ɓeɗo hattide e ɗoftagol ko waɗi non an oɗo suka a ala ko heɓa aljanna si wonna e hakkude yumma maɗa an yo oɗo suka. se ndaari en sakkitoray oɗo qissa, hare ko oɗo qissa wonde nge sakkitorde on ɓen jolde nden inchallah woni ari e ñande go suka goto tawi mo wondi e yumma makko. yummiraɓeɓen ɓe towi duuɓi ha ɓe nawyi. joni oɗo suka tawi tigi tigi on yumma makko ko ɓe nawyi kon hande kadi o ronkiɓe yiɗude wondugol e maɓɓe. o wi joni yo ƴettu yumma makko o naɓa yumma makko ko tumbere ladde o hayka ton yumma makko. oɗo suka o immi o ƴetti yumma makko mo bambi yumma makko. yoɓe yahu ko ladde o hay ko yoɓe iɓe yaha
hiɓe yaha e nder ko ɓe woni yawde konko ladde tawi yummirawo no tettude kaydi kaakol ko ɓe rewi wo yummirawo wallina kaakol jokkiri noon yummiraɓe hiɓe tetta tun kaaki hiɓe wallina ko laawol suka on ala wattanira ɗum ɗon tawi yummiraɓe sogitike o ɓiɗɗo faala ɓe haykoyde o ɓiɗɗo yehi ha e nokku ko muuti tawi o muutike o hayki ɗon yummiraɓe woni nene tigi omi ɗon kiifi moɗon joni ɗan andi en laakara yummiraɓe inni awa ella ala yaw suka on immi yehi suka on noon hakke manko muuti o majji laawol ngol o suka jindi ha o ronki o yii taali laawol ngol o kañum kadi jindi ha arti ko accuno ɗon yumma makko inni lan andi naamin artanɗa ɗo ko laawol ngol majjuɗa ka o inni eyi yummirawo inni jokkito laawol ngol lan tetti kaaki liɓi ko laawol nokku kala ko rewɗa a tawe kaakol lan wallini ɗon yahu oɗo suka ndaari tawi hino kaaki fiwata ɓiɗɗo o majju neno inni lan waɗi ɗum ɗo fiwata majju suka on jooɗi uggini o inni enenene min miɗo mari fondo haykugol onon hiɗon jogii fondo fiwata mi majju yomi heɓuno mi hotitira ko galle amen o inni nene yaafe nene imme are mahin hoten ko galle meɗen oɗo suka o ƴetti yumma makko o naɓiɓe ko galle en yi idan musidɓe ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen nden hande yer wo tawi en haaliga tawi rewa laawol imma ɗen farji e bindi walla hiɗen farji e firo walla hiɗen jangi halfere nano jangirte ɗum ɗon fof no iwre on togi e shaytan ɓe innayi neɗɗo innamo neɗɗo saabu ko farjata kon kala wo ko tawi on togi kañum kadi haaliga tawi no feewi tawi ko ni haalirte hare ko yetto Allahu tabaraka wa taala ko en andu ko jomirawo on woni ko hoddiriri non ko waɗi gandal timmugal ko jomirawo tabaraka wa taala woni ko herani kala wo ko yiwɗon ga tawi weli on no iwre Allahu tabaraka wa taala hare sta Allah on hoddiri lan andi en e yontere hande e émission meɗen on gandal e faamu e nder télé meɗen Jama TV ko wona noon kañum kadi leere men wowunde nden woni 19h30 hiɗen tori tawo nde Allah on julnata balɗe mawɓe meɗen ɓen fof nde Allah on watta barki jon nokku on waɗa barki kañum kadi nokku on Allah on yaññana nokku on ha ñandego ara tawa ko oɗo nokku darete référence kala faalaɗo waɗude ko yo iwtire ɓawo oɗo Allah on no wawi ko ɓuri ɗum ɗon hiɗen torimo nde o waɗanta en ɗum yaññana en waɗa meɗen barki أقول ما تسمع من الذكر والآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق